بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم جبر أحوالنا وأحوال جميع المسلمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. آمين يا رب العالمين. وبعد أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. alkarba cantigi mandemu am tangani ala fama fa ka ba shaytana torama Allah subhanahu wa ta'ala ya jira Muhammad mandela alquran cantigi la kono jugu be alkarba na mandona ko shaytana da ya jugu yere yere wala fanga da kene ya Allah subhanahu wa ta'ala tadi alhawlu wal quwwatu kulluhu lillahi azza wa jal sida kene ala da madata ya nyanyina ala fama fa ya rabbi alaka do an shaytana ce namoro lamba zini ala fama toye kana fendo male jira ala fama na kanga jonya ananga desa jira antiki ala fama na kanyina fa kaka ala yakama aka faranga na aka se anaka deme yeli kuna al'amal ibtigha an liwajhi Allah azza wa jal jango bare ngaka ala nyira nyinni kama yara jira kana yala yara mengana yala aywa fay kana yala minde be ala fama ma assalamu namboro la amdu ko ka angara mo ya anga sababu nyuma الشارع الحكيم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم دفع من دكي الكربة صلى الله عليه وسلم أنغرا مقو أن ينام يا ربي الله سبحانه وتعالى كان يأيرما أما ينا على فاما فكيشني ما جامع على فعلا كوك أنغرا مقو كأداير الله نيد كوك يورو أمد كوك أدم ينفولو ينسلامي ننديني مبارد دمننا في الصدر الأولى من الإسلام الإسلامية صمد جونا على كلا صلى الله عليه وسلم قال نولوا الصحابة والصحابيات ورضوان الله عليهم صحابة شما أنا مسمى عم بيعرف فهم الدين على كجين أكل غير نبما ولود الصنا كوكدو بلا كوكفاسو بلا كوسكيرو بلا على كدين الدمني كما على كلا صلى الله عليه وسلم قال نكرموا كما ala sona hijra wajibera munonga olo hijra la ku kodu ummasawla ku kodu ka kabila wala katake tunga mange alakira no fe ka sey kamba muru foshi ku jo akere fe ka koloshi kademe ni ndine imbara la fo say anu fara olo de muhammad ma fu zamandi wiye o ka jurube alakira mande to bela qur'an jiri aywa qur'an jiri turuto ama ke enyana ama ke nyana muruma etike amane tike kala me soko amane soko nga sahaba nganaw dama kabru kono ubusuna kala kisse ani binya ani mbamuru no u farko la nyeke meni ay alkama jodo kene ko bu wuli ka jo ayo ala fama nyefe ni o joli dawi wala al-salamu semi be am nyedama o de ye kadu ko samani jama ko sanumama ngama ngona je islamu ye Allah subhanahu wa ta'ala jati kama nunu ni doya li manga nunu nan ni manga nunu nga fili nyete envers ka ye hakili tanvers ka famuya hera be mina dama
Allah subhanahu wa ta'ala ma andleni atlew be hera be mina kanyetu uka koka uka koto unu daba mache nile ko nanjiya kan ya addinu an nasiha dine ko nanjiya kan de men vos la ma fo ba jama kulu ana shira kitabu malikum an se min jara awna o de kitab sahababu nu to before o to ka fo ni bunye ni jigiya bi taga sinyeshi uma jigiya sheshi kana nyeshi uma fana kara jigiya nyumai be ala fama deli ya rabbi dine fam ko nyuma ala ko di anambal aslama bele jele ma nay du ko ke angar mako ka kala ne folo nunga am du ko kere kere alkaba sallallahu alaihi wasallam sodu go sanamo ñu serfi ci ma ana musoma afima ana jema afolama ana labama ama ñina ala fama fe ya rabbi kishina ma chama be ala fe ala ko ke angar mako sodu go sanamo nga namoro la am salamo kere kere ne alsalama ful kere kere le kadu ko ñina alsalama fe kan se ko du ko ni ke alsalama wi تقبل الله عبادتنا وجميع نشاطاتنا الدينية وجعلنا من أهل الجنة نمبر الله على فما ديلي سيدا كني مسامين تايا أنا نفرفون بارانو ناتدو دبانا بارانو نا على فما يلايدو دي القرآن تشنتيكي لاكو إن تنصروا الله ينصركم مؤمنو أمون غادران على على يلا ناي على دمه على يربا دمه ولا السلامو وعد الله غير مكذوب alaka laydu ngalo ligiya ne ala fama laydu ta abana dese ani nata wada be laydu chense mama o ta ala fama nata ala allah an zalika ulwan kabira ala fama kabu umma wala amba fa kan chesri ala fama e odde mi laydu ta ka jongne angani yoro soro odde mena wala lu ko sege ala yara ma kan ala fama fe ana farfan baranu ala ka son ula يلي العلم أننا قد جلسنا أخرى فوق كرسي الفقه المالكي في قناة بينال تيفي المباركة زادها الله شرفا وسعة أمين يا رب العالمين السلام حليبي كاجراولا مني أدنى أنا بالمكة عبد الله كنت الفقير إلى عناية ربه مي أما كوبي أدابا مكدمنا السلام وعيازم دكولا نيني أنزك لي كرسي الفقه المالكي السنفي بينال تيفي لا أمي دكو كتليني يا ربي على كاجيري كورتلا على كاجيري يري ولا على كان تلينتو منشرا للإسلامي السلامية تشرين يروي إلى قيام الساعة فوق تاسي أيوة القيامة جودوما السلام ni أكمل développement فامونا بافاكا دون الدرس اليوم إن شاء الله تعالى أنا بسكي ولا داني أجر على فامي على الفقه المالكي هل بي أم مالك من أمسك فقه ديكا لكونه دين عاغل بسكين عرضنا كذا مونغا مالك من أمسك فقه دي أنغا farafina tlebi ava dugma kolo amma famba ka fiqhu de ye al-imam maliki ka mazhabu maliku bon ansi madnaka ka karamoko ala sona ala de ka gafo sir anveya min al-akhdar ila khalil ka min al-akhdar la ka tashakhallula am siljitani o famu yawde janaba bi koni o famu yawde silin shuni jagani hiji abi keni o famu yawde asalamu so furu bisirni ode anveya singalo kalobi nyinini ode ne asalamu fatura a chembe tlani ode gafe werete anveya alhamdulillah rabbil alamin famun varana oka ode ni fiqhu sanamani adallu minna famununa no yalla sali qur'ana nasu ani alakra sallallahu alaihi wasallam ka sunna kitabu fiqhu kitabu alaka almanban nan sarakaira la oluye alquran famiya nyuma faranyonga ka aywa hadsa kitabu nunu wana ku tende ka sharia kitis mina ula adakene asaluma ka faranyonga ko de ka fiqhu okuma yajibu ala kulli muqallidi abi wajibiya ma kelengele mbeka mami mbe darajatu taqlidi la mami masa ishhadu daraja ma o kam minani ke fiqhu de la
sharia ba haram yo kata ko abita ka daluta hadisa la barsabu abina nyami ama na nyami nama aka filina ka cheniti da ayara la bal yasiru fil umma aka filina ka cheni bi tamam hunu mandela wa o geleya de an zoro kengarle na mali jamana dem sen sifi be min se ka letri yere sabel arabokana o bi sigide ko bukhari ko muslim ko ahmad yafo tirmidhi yafo ka ta'assubu fana farawka je don ba be immo ko mashi da ko mana fo eni mi aqida kelenya dama o kuma don ba to be lagoshi don ba to be buruja tirmidhi bi nani nasa'i bi buruja dobi fo aywa ibn majah ma daw fo malik ibn ansima absaraka fo ko sahahahu al-albani ni daziriya sahahahu at-tirmidhi wa da'afahu al-albani subhanallah hani kaba ko ambi ala dili ala ka hakili man de amma yala al-ajabi wala day'at al-adabi ambi ala dili antlin tlebena ala ka mbolo mena al-fitnatu wa nahnu fi ad-dari balaw la ka noddu kono ka fo ko tirmidhi aka ilmu na ka tle nyumanya anaka ala yisranye ko yiburu alakira sallallahu alaihi wasallam ka bajila ka hadisa do ko nga kene ko dalu be saka jonne ni nyi muhunu mande yo ko ala batonayi ko cheikh al-albani min tleni musatarawle tlebena envoya general musatarawle be fangana ya domina o do cheikh al-albani no mbuka aywa watila maganya manawka ko tirmidhi ya ye kwa jeme ko albani ko kwa fime ko albani tade tiey assalamu ni era darani na balma ke balma muso zirindala era kafsani ni darani na kore alama hakili da ila ni ta'assub de hada mujarrad ta'assub faqat ndan ven yo damade nyonda jonde ilmu ka jonde ala sranye ka wa jonde chenyi ni ka nyonda tirmidhi na albani ta flani jebe don ba shima ijma usrani albani da kono kuma lijma usrani tirmidhi da kono kuma ka wele ko sahahu sita nen so sara mo wajul lablaw amba ala de deli ala ka kili mande amma wala assalamu alaykum na hagil to anjerla huna jamahi akbar min ukhtiha fa rabbi min abono be koy ibn malik ibn anas ka puma fili ko ibn bazuya ayu allafu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ala ka kili mande amma ala ko kaka ala kama assalamu wa ilmu al-faqih wajib ta'allumuhu fi ad-din fiqo kala jafuya blede dinena ma profalaw dem sen senatenu tanyene naw yake fellagu shilenye nu daye uri makota ala la o makota kira la mako be uka tabulo ni ndamadela ola am cigira assalamu la fiqo kala mi jafuya blede imanu ngema wajuri kala mi mana fima ko fiqo yemma kan ko fo ala ko akira ko ika sabarata jona o tunne do dhalun mudillu o yemma tunni wa ba faki fili ka sabarata jona ala ka kiri mande amma hadisa aw maye aw ma don fo almamba manani kele ko fe ka tende ka fara nyonga olu mun ya tende ka fara nyonga o le ya don kwat se ka fam befe o le fiqhu mina ka wala ko bla kerefe ko on yana ko teme fiqhu fe la alla na ala fan sirari ma wa sarta za basiratin yawma do la kinana kay yere se ka fleli ke chaw fleli ke chogola tanzur fe ahadith kayfa tasha ibi fleli ke hadisa wala chogo min ngadi wa illa qabla dhalika ka ko odunye sharia ba wajibi ika itwaye ko muqallidu ibn minanike ulama ula ibn minanike aywa aimauka aywa fiqhula jangi ka saka hadisa famia anyada nyumaka ikana fendambe kata alakira maka pumana ka sura kandoma ambe ala fama dele alaka kili mandi amma fiqo kala jaku ya bleya qur'ani na su ya sabati alakira sallallahu alaihi wasallam ka sunna ya sabati alakira muhammad ma talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima ko don ni jaku ya ble islam chema anam sama beka ni ere ni man voto ko fami ba do ko alakira kale don bemma a ngami wajibi batoti kene ya ni femente o jaku ya ble chene muso beka ika selti kene ya ni masale fiqhu don ika shuti kene ya ni ma shun fiqhu don ika saniyati kene ya ni ma saniya fiqhu don furuti kene ya ni furu fiqhu ma don kuma alaka saltama kala yini munye batu fiqhu batu minani dulone do aywa femunu shidona
o nyini ni jaku ya ble ale muhuru mande chama ana musoma beka هذا مراد الشرع الحكيم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا النص الشرعي نندي الكرا صلى الله عليه وسلم قال لني يني شريعه النصوينا ام بيالا فما دي يا ربي على كفام تكون ما دي انا بالما السلام بلا جليما الكرا ما دا اوما اكو فكو يهر بلا سندا يكو من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين على فما لني ما من اكو بنا هيرك يكو ابي فكو فامو يديما ما اسغرا جيرانا ولا دين بلا فقه كو دين تما بولو فقه تما منا ام بيالا فما دي لي فتني من فو ايوا فقه لا على كفام تكون ما دي انا بالما السلام بلا جليما akona alsalamu wa anya fo awiye nganga wala da jome sharia kitabu barkalenga wata wele ko aywa ashmawi kitabu barkalendo alhamdulillah rabbil alamin sheikh salih abdus sami ila abi ila azhari wa alimu bay alhamdulillah rabbil alamin wa sharhu nyumanga ala bare mako mena fo ajome odeka ashmawiya kitabu barkalendo atiya sab'a fil ibadati ala batula ala madhhab as-sadat al-malikiyya aywa manyama uluka tasraka sheikh abdul bari al-ashma'i ar-rifa'i ya rabbi allah subhanahu wa ta'ala kana sara kayra la ayni ngafe sanama zabe minge talaqahu rijaluna bit-tarhabi anga chaw ilmu chaw sheikh marhum de bawagan sheikh mahmud agbu sosun alay aywa sheikh mahmud zakin sheikh usman kalafun torno mor ngi jilon kanu torno amad hore nyobam sheikh abdul wahab salum sheikh abubakar baru wi kitabu nyeminga yayi ko ni sharia kitabu nyuma nyimi seka masa alama ngana ya mena kafara anga mahadiru kalam kitabu ka anga mahadaru la ya ngablong na kalam na ya flak kalam blo be kunda nga kalam blo be serifu ka kalam blo be mal ko rafatle bi ni kitabu ngubi kalam be kono ode dalu ya anyi ka fo ko kitabu nyuma nyi ni wana la anzur fi dalil bal ana muqallid mujarrad muqallidi nati dalu laje ni rekun ye mvangatese ambandlo ulama uka kewale anu ko fotawde la na sabatira awnya ko marhumu de mawoga ma kala kitabu la o kitabu kene na mangene on dito nyi ni bile o baraka cha awma aka giri amma amba wasa do kuni de mbay ma kala la a o kore ko kitabu kay ni chorno omar mi mo kala kitabu ina o kore ko kitabu kay ni shekha abdul wahab sal tarna abubakar baro ni nywana obi ma kala kitabu mina o kore ko kitabu kay talaka ko kalamblo nanya ye ko kitabu munu bolo kono nanya ye ko kunda wa kalamblo nanya ye ko sirfu ka kalamblo ko kitabu munu bolo o mahadiru la ma fa ngon kutubu nunu ni kitabu nyumonyi munu mase alama ashmawi be o kitabu la be ala fama de la fam to nyuma be ala fa ala ko de amma ma amina wuli wala da jora aywa wala da qora jora yoro mina halibi ash-shaykh rahimahullah jazahullahu anna wa anil islam khaira sheikh baka ma halibi seliko de kunga seliya wala da bele al-salamiyya la salama beka kanga hamini seliko yinni assalam chew assalamu so mbama ne alay ona shido kumullah mbama ne alay ayto anga sege seli yinni ma seli chena mbolo chien dai foka se al-imam munumbe anga misru kono am madrasa karamo ko wolu hamina ni qur'an kala njogo chenyi ya ka fo ngala nga kankadi ngaw to fuy ni kalama sujudu sahwi kitila ngaw belajele la udabe do no fe ko makala ko kata kala ngom mami ngala ne do tigi de ba fo ko ma do kata kala ere nga donc ko ere makala folo iki damine ka bo mowma jamana la ban dem son fa nga sira fara kan fo uyi o mambe ala de dil ala ka hakili mande amma nga gele ka temo beka e choroba sambi wora sambi seki musoroba sambi wora sambi seki o tsaka sele korata ibi almamiye dugu kema ka danaya daka sigida kema ka danaya daka ko ninde almami ratibu ya anveya ninde anga misal almami ratibu ngo almami ratibu la yahfazu fara'id as-salati sel farda durjinde okungolo la ata farda donc ba sunnana ata sunna donc ba musahabula
subhanallah ni ko sara o watima amma nyina islamo fa ala na kira kama ito anga sabali ito anga sekini ngafe nunuma kanunu zabo ko laje ku kala ala famu bande ma anga batu sabati ngani tara sugu fiya ko nana bi dloki bole soro ka danna fulu no fe ni tara bolla barakero la ba soro dloku bome ka dlo cesri jalaw taledo ibada ko aha yande ubu sebela ngani tara kala hero la ba soro dame ubu suna wala may ka fo ko itu soro yere fakara bamana ngaye ko angor la ka ba ko ndeme na kalama ko kala dem sonde ba famuya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alakra sallallahu alaihi wasallam ko mati ko kalama ko talabul ilmi ko doni ni min al mahdi ko be damina bomanana ila allah di kata kasangela alaka akli mandi amma idan hadha awan ash-shuru'i fi al-maqsud sizaman yamina du'ana la yinna المؤلف رحمه الله تعالى لما أنهى الكلام على شرائط الصلاة بدأ يتكلم على غرائضها الشيخ جزاه الله عن الإسلام خيرا ممننا مبانا سل شرطوكا شروط الصلاة آيات لنغا دي أما سيكت منينا أن يفو السلام ويسسوني أبنا ما على غرائض الصلاة سل فردوكا تقربكو أكو باب فرائض الصلاة أكوني سل فردو بونداي وسننها أنا سنة وفضائلها أنا مستحب ومكروهاتها أنا قوم ما نيني سلي بلجلي فراتو دي نيونغا كاديما إكاسيكا سلي كيتوكو نيومانا ni venu nyamena mamima otigi dado yorate sujudu sahwi kola ni qabla yusra ibakata ni bada yusra ibakata o ma bisaki dado la mami yumayyizu al fara'id min as-sunan wa ya'rifu aywa الرغائب من السنن ما من بعدهم ني فردا يكب السنن ني مصحب يكب السنن ما من بعدهم وتجي بسكا إدادو قبل كون بعد كلا نما من لو دون أبو نيونا نوتجي أميري كون دفر لك الدما يو قبل كه ندويا جدما أيوة ندفر لك الدما يبي بعد كه ندويا جدما يبي قبل كه نوتجي أميري تي ni roku iya jedomi walma sujudi ya jedomi na naye kabla ke o kama kisiki kwa ka selinyana ay gwazange ni kunutu ya jedomi na soma fardala naye kabla ke o kama ay chenike opma ko nyumay minye foka ne vennunde doni bla nyefe folo alaka kali mande amma ako fa amma faraidu salati ako amma sel fardawu femunu ye jaku ya ble selila nakeli o seli dafala do jaku ya do akebali ya be seli tien fa 13 akoko e fejatan ani sabai a fejatan saba abina do ala ka dada nyonga doni ndoni akafala fala ko anniyatu selingania alaka sallallahu alaihi wasallam ya fanya hatta kalma nasula ko innamal a'malu binniyati ko baro be kere ngani yawde selingania sirli jaku ya ble kajira Allahu na kam melekewla wa takbiratul ihrami an Allahu por folo ngani yasir yorode laban besabatile liqama kele ko fay bulu fla kortale kimina do sere ko nabi ngani yasir ala ika jonge kando allahumma inni nawaitu ada as-salati as-subhi ngani yasir mina sawma farda de seli Allahu akbar ngani yasir di sukuna obi wasaka ka ba folima dalaneka nga arsalati ko wallafzu wasi'u ko ka fo ko nyumana aywa ko dakaledo o be ngani ademe jango amun ndu sukun bilama ambe alabato la nga ndu sukun be yala la suku fiyo kono ka fone dalane o be ondeme ako wal qiyam laha ngani yasir le ko fa takbiratul ihrami allah akbar folo ka bulu fla korta allahu akbar bulu fla kortali o musahbu yo kanne do nga allah akbar fole idala ni wajibi ya ngani o jaku ya ble afode mako takbiratul ihrami allah akbar folo bulu fla kortani sura ko ya fanya ko e baraye adona na kundo kama o kun bananga amundi ki ma boala ble apma atora musahbu ya mine kono ko kafiru mushriku flanga fo aywa bulu batola kunye alakira sallallahu alaihi wasallam java
o tubira ke islamo yamba mun ni sranye kama la ka buda ko Allahu akbar ala ka bo ala min yi muhur ka alay o kum mandi udusu kunye nganu ma Allahu akbar fo aliyu na kan bamuru sigi me Umar bin Khattab na kan bamuru sigi ledo a o so mata Allah hara man bamuru ni sranye kama be Allahu akbar fo nga ku kumbi fara fitinu de dese ka ke buli fitini ko do o kama ko kanu jom sir la namu di ko Allahu akbar yorubu kulo Allahu akbar ala ka bungu kan ngani ala mi menga makoro yaro ko ni jahiliya dai ala yara do ne e kama ko ni yaro ko ni bunyati fo ala lablu anga ala ti do ma kama ngoro ta'ala Allah zalika ulun kabira ala fama ka bo ma la rusida ba ma aywa dugma koloni kaba kolotigi o ti do ma kama ngoro ala fama ittala Allah nabiyahu ala zalika sirri ala ya kan nabi ma yenge o gundo indeka ala fama ko kan nabi ma ma ko nunu yen nafiqu de flanga fo boli sonaw de do fi kam misiri kono ya ko ngana ala shin waranji kan ni jora afu yoko hey ayvle sallu kama ra'aytumuni usalli ay selina fa nyebe ni muhur seli tola tugumina ak may bolo barka ma fla korta diga sorka Allah akbar fa ni yemmi nyola muhur onasoma samabo makra banane akwa ya wayemle bi ni warlaka nabina Allah akbar fa fa baketa Allahu akbar flanga fo boli sono yo ke minga bolu mu o kama koro o bolu bembe na duguma selibani sahaba yo du faranyonga akuma adona ka foko java do pembe nga o wati ntemeni bolu fla korta mabo alable sharia ulama u fuqaha ya fara musahabatu salatika selkan mafonga ak wal qiyam laha anika wuliki jo Allah akbar fola kama nasar la osebi mama be saka wulika jo aseka Allah akbar fola foli farday cukumna fawati ka sori jo me isev la ko fanay farday wa qira'atul fatihati al-fatiha kalani farday kamina alhamdulillah rabbil alamin ka tasawala dalina o de haddul ittifaqi al-fatiha la bengeme minga ka fako alkara sallallahu alaihi wasallam ka sahabe yo khulafa ar-rashidin manani ku misali dayalani oyi ودي الحمد لله رب العالمين كتاس ولا دالنا غني مامي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فراكا ني مامي بسم الله الرحمن الرحيم فراكا مالكم انسكو كو نافلا سلا كو دكامه اكو فرد سلا كو اكونيدو ambe ala fama deli ala kambe sababa ma ngani man nunde dugu cikumbo ninde misri blakumbo ninde almami ko fa sele blakumbo ko almami abi dole tika ka bo qur'an na ta bismillah kala ne ka seli yana ka cien na ngata yoro wore ay shere mo nyini mashife wal qiyam laha al fatah kala wati mina o ka so rejo mi isse ka fana farday war ruku o pmere minani ki biriki bolu day pmere kuruka ka kotle ka nye o farday war rafu minhu anki qawli ka be pmere kurula pmere minana ibse ki pmere ibirle to pmere minana ki yuru ka ti tetru no kera o farda do tiene fi ga wuli ki joki kotle folo ki tley kalala ka soraka ikumbiri wasujudu an sujudu ki teda bogola alakra sallallahu alaihi wasallam hasa kana man sunna na ma ko ala ya mariya an yasjuda ala sab'i ka sujudu ga yoro wolo blanga o konna nu aywa jaku ya taala tega flaka da bogola te ka da bogola o sabay mere kuru flaka da bogala o duru se nu flaka da bogala o wolowlay isa ataware nana kwa ko ala ya len huri ya mariya kwa ka sujudu ka yoro sekinga no kara no wajibiya bi faraka tega flabe da du koloka ka te ani nuda ka mere kuru flada ka se nu flada bi fode ma ko sujudu ala kan be sababa ma والرفع منه عنك كورتك بسجود له ني تيدا بوغلا علي فرلا سلا كتلك ولكي سكي إكالا وي فرداي والجلوس عن السكيني من الجلسة الأخيرة سكي لبانا بقدر السلام من سلام دم جراي سكي لبانا كولكي سكي كفو السلام عليكم شيخ أحمد بن رحمه الله أكل خدرنا زمنا عليكم قا واجب من إلىكم كامنا أفضل لك تسكم أفرنجا كنا سنون حاجة من بي
o sigili furanje de farday tahiya salatul ibrahim bi faraka dugo munu kala olu belajele ayo sunnaw ye olu belajele fengannu ni aywa sigili min manake o wati ko o baro manake sigili min konnana aywa o sigili fanay sunnay na kamini mana fo assalamu alaikum o franje ay kamina ala kata se kumma o franje de konnano sigili farday ay ko fa bamiya ako salamu ako an salam ya rabbali ko fanay farday salam ya lafzu fali idalane ka ko fanay farday المعرف بالالف واللام كل سلام بكلاني الف واللام دي ayakil to na ko sebe ma chama ka selbi cien yande selia kama ani ndashi don kama selban ban robison assalamu alaikum ni alf wallam boala a ciena abora sel salamuna akara ko na fi ma salam bla alf wallam de faraka assalamu wa ala to de Allah ya ala to ko ke sel datu dayale assalamu ya ala to ko ke ga datu assalamu alaikum ayle alf wallam ni ayvo alhamdulillah rabbil alamin nyana assalamu alaikum anyana addafara nani telebato ko assalamu alaikum ni ay morala acena wa tuma'ninatu an basiki o fana sel fardaw do ka ken basiki ka sel ke ko mi dana roba nyo segila ala kira ko ko ya haramu ka ken basiki ni ijo ki sabati kanye ka kalanke ni biri ki sabati kanye ni siki sabati kanye ka kete don don fukata ba wala aitidalu an tleniya ni sigara sigi kitle ni jora ijo kitle ni biri kitle kan sigi ki jenga ngere ka wala ki joki dishibo wala ki joki kushuli dobu toku kullu na ku kulo shili ba fukum wa adama ala insana wara ay wa sharia shido maliyade ala ka klin mande amma assalamu ninde fajatan sabami muallifu koko sel farda jate bibbe o ma ninde o fajatan sabai ni larabu kan don ka no mami makay ni bigisa ika gere fiku kala na wala ka sabayi ni nazaraka ka gele ima ni nazaraka kan no ima geru lay ka sabawla ni ngo kala kan no ima geru lay ka sabawla ni balku kala ra ka no ima geru la ika sabawla ni ngeye wajibi ma kele ngere na belajele ka iki kabato ika nyini ka nyishidon ka soro ka barake ambe ala fama deli afam to nyuma be ala fe ala ko di anambal ma aslama bela jelema ngani antelero ma no majja anyi ka soro ka pan kata kuru metruta kanangala matula nga so kono kanangala aywa physique ni chimula anga so kono kanangala géométrie wala anga so kono kanangala philosophie la anga so kono ka sorla tuma ko dakun ka ko jokun inni ni far ko dakun yen zelinde ko ni sayi tayte kama ibadon o dode ki yara jaba mami jaba ala ka tin mande amma mamina ni cheikh tlala sel fardaw jatel la fa jatan saba aya bonyona ka dada nyongo mo ni ngelo kele ni mami ne hagli mami fe ngelo kele ba sor hadsa kerman nasud na meni ay wal ma qur'an ay kema ka sabati ma do iba sor qur'an ya sabati alkira sallallahu alaihi wasallam sekira ka seka ka hadsa kerman nasula ngash ko don de be olula kaye amundi ka puma cela ko don de be olula kaye ala ka puma cela ma do qur'an ay kele obi flani sabaye okono ma do ayo hadsa kele obi aywa farda flani sabaye okono arabu kan shidoni aywa o ka famu hagefe no donte imamina no ahliyat imamina ne ke bi tama nunun tama chokola e bi chende ga tidlalike sabara ka bu se mani se dola obi itama chokola o defo bi itama chokola ala ka kin mandi amma ala ko kaka ala kama salamu alaikum ala do fara na chesri ka bato nyinina ni wati na njoro la ko sebe ni wati na nga jamana kara fenyi ni jamana yi o kama nazara kala yi fanga soro kosebe o kama meke kala yi fanga soro kosebe o kama jago ni sena yi fanga soro kosebe barsabu fen dondoni bi soro o bela
ngana fara diine ko fendi soro ola be o fli iko fe fe bi choroba sambi wora sambi seki atsega sele korata e mu soro sambi wora sambi seki atsega janaba ko to nyefo ambi ala fama deli ala ka kiri mandi amma kitabti ko amma sunanus salati ako sel fardaw bani ko ako amma sel sunnaw ako fa hana ashara ko e fajiya tan aniflay السورة وقف فلا السورة كلامية بعد الفاتحة الفاتحة كوفة الفاتحة كلامية كوفة السورة بكلام عداك قوة فرداي كوي السنة دي السنة سورة إلى دكين يامنا سامع نيفه كو كلا كو دفع ودك كنيدو بي أكاد دنيا قرآن درشي أكاد دنيا رب تشامان دو قرآننا أيوة سلامو كسلا بكرة آيوي الفاتحة كلامنا كباندا ما ko aya do kala ko faraka ka sara ko biri on tiendo ha zakana man na sunna na ko alakara ko faqara amata yassara laka min alqur'ani aywa min no qari maki ko kala qur'anana alqur'ana yo fo akara sallallahu alaihi wasallam ka sunna yo fo ngamundi sallallahu alaihi wasallam ka batu min dur shira almamba manani fe fuqaha u fe u yaye ko suran kala ni ka dafa ko de baraji ka tiawa ko de kanedu wa sharia bode ni darra wala tay aya hakiltunna ngakata aya kala ni ke mecce kata aya kala ni ke ko masir leñi o yanga jamana laba aywa dina kuratiku olu kele ko fe ka aywa fanga soro o de ni ngonu ndo anga batula ñene itni sambina ni ke sel almami ko fe faqihu da sharia shidon kile ate aya kala ka joy نقول والله ده كان نقام أبو ده كلا زاجا أنا سورة كان نقام ولا ما إن عاتنا كالكوثر كان نقام سورة زرما من كان نقام أبو ده كلا نك سلام وياك كسر كابيري بس كي مامون مندو يرجع توكا باتولا ngani vo ngani nge ngai yenga don utuka batola oluka batoe jume mbaraji kacha oluka bato jomoka odela uyedda nike ni duko jabi odela uyedda nike ni ala don odela uye minfo alay ala sona ala ka hakil mandi amma ninde ye aywa kitab tigi ya abeka sunna nyefo ako as-suratu ba'da al-fatihati sura kalani al-fatiha kofe amma fa al-ayatu ba'da al-fatiha ako as-suratu ba'da al-fatiha sura kalani al-fatiha kofe fi rak'ati al-ula arakan volala wa thaniya an arakan vlanana farasel num bela soma farla arakan volana flana selifana ajogo folana flana lazara ajogo folana flana fitri ajogo folana flana safu ajogo folana flana ka suranda al-fatiha ka sunnay wal qiyam laha ani kawliki jo suran kalani kama ko fana sunnay suran be kala watu ni dekunte o ga so ijo me isse ka fana sunnay wa sirru gundo kali fi ma fana yusarru fihi gundo be kamina o sunnay ka daba kama ka selifana kala gundo ka lazara kala gundo ka fitri arkan laba gundo ka safo joko fla laba gundo ko o sunnay wal jahru fi ma yujharu fihi ka daba kama fana ki manga bo kenaka ka bangini ka yoro la bangini bi ka yoro mina ko fana sunnay so ma farda joko fla ka kala ke ka bo kenaka ka daba kama ka kala ke ka bo kenaka o sunnay fitri joko fla folo ka daba kama ki manga bo kenaka ni kala o sunnay safo jogo fla folo ki manga bo kenaka ni kala o sunnay ako kala aywa yoro be ni manga wo kenaka ko sunnay ako kullu takbiratin sunnatu ako allah akbar fa masal kono sel allah akbar ka cha ka damna allah akbar folo la fo ta se allah bama ako wa kullu takbiratin sunnatu ako allah akbar fa masal kono ako be sunna de illa takbiratul ihrami fana kara allah akbar folo ni bolo fla korta mina no wala la kotto numbe ipmere mina to be allah akbar fo ko wulto be allah akbar fo tetur to be allah akbar fo sigto be allah akbar fo ko allah akbar mum be farale nyonga ko belejele sunnay funa kar allah akbar fo ni op masa fo nyongo be yorunu nyonje takbiratu mum be farale nyongo de sunna kilenyi wa wal ma be adama na sunnay khilafun fonya be wala bayna al fuqaha fi ku chawnu nyonje ako ba inna fardu ko ngado allah ko folo ngonde farday kama taqaddama ina fo o ko foli temena wala la nyefe cuko mina kidab tigi
alhamdulillahi rabbil alamin ay fami vara nyonga sil farda ana sunnana o de ni insha Allah ta'ala sunna to kacca halibi o nyefale be kofe kana ambi ala fama deli ni ala yesik wala jira ana a nyefo cuko nyuma ala nyada jati kama ala kon nokoya ana balma aslama bela jelema okma alislame cew alislam musow kerengere la ñuna islame tomunu zikira senga cesri kama dina demeni kama ayni wala danunu sabe ka kundala surunya ka di kalande karamogo mam munu be ka musow kala kalamlo nongono munu be ka cew kala kalamlo nongono ay feren dabal betiga o kan venunu durshi kanye no kala ko bato bisanuya barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa fi hadith nabiyhi al karim إنه هو السميع العليم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين